Paithago Agartala Shibnagar ni Udichi Club Ossa Mwtai Kaiwi Manglak ni Saklaimung Rwkha haste police Udichi Club ni adongrok ni sakawa Ossa Mwtai ni chandana ti kaisa saknaini ni nok ni borok no botok khlaimani kasai phaimani koksul samung Hastini montre okarani dagi mongna yashima phunagai Ossa Mwtai ni chandariya hanai Khorang dentist bini nong ni borok na botok khlaimani koksul samung kasai phaimani Udichi Club ni adongrok ni phaising okoktoma hastini dalbidal kokthom Paithago awaimung ongmani yagolo party mongna ti karak saktar mongna harnani bagai dagi mung Rwkha hastini montre okra Dr. Manik Saha Paithago montre okrani dagi mongbai Agartala Shibnagar ni Udichi Club Ossa Mwtai Kaiwi Manglak hanai Saklaimung Rwkha haste police Aro sadai kalayo hastini lokorokno sigri sokorok khlaiye Ossa Mwtai ni chanda khlaiya tongnani bagai sukangono club ni adongrok rangdama khlaimani hastini montre okra Professor Dr. Manik Saha Fiaba hastini montre okrani dagi mongno yashima phunagai Ossa Mwtai ni chandariya hanai club ni borok bai nogo habai botok khlaijaka Khorang dentist bini nongni borok kokshil samuni yakshi Agartala Shibnagar ni Udichi Club ni adongrok ni phaising party mongni yagolo East Agartala thanao khlaijaka FIR borok sanmani shok Ossa Mwtai ni chandariya henke borok ni amcheya tongoi Manglak hanai bo borok ni nok ni borok no Udichi Club ni adongrok damrongoi kalangmani kokshil samung Okoktoma hastini dalbidal kokthom Paithago awaimung ongmani yagolo party mongna ti karak saktar mongna harnani bagai police na dagi mung Rwkha hastini montre okra Dr. Manik Saha Paithago montre okrani dagi mongbai Agartala Shibnagar ni Udichi Club Ossa Mwtai Kaiwi Manglak hanai Saklaimung Rwkha haste police party mongna ti kokti salo koktoma thomnai rokno saikhana Rwkha West Tripura hangkoni SP Kiran Kumar के पुलिस फोर्स भी डिप्लॉयड होगा और अभी जो आप लोग सुन रहे हैं कि एक्सटॉर्शन का एक दो केस आया है उदीची क्लब में उसमें हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है इमीडिएटली हमने केस लिया है और दो लोगों को नोटिस देकर बुलाया है और अभी डिसीजन लिया है कि उनका पूरा पूजा का परमिशन ही हम लोग नहीं दे रहे हैं उनको पूजा करने के लिए परमिशन डिनाई कर रहे हैं Party mungnate police ni bakhakte mungsasuk saktar mungna harjaiga tonani bagai 4 sal horni bisingo Ossa Mwtai ni chandanati botok khlaijaknai nukhungni borok bai settlement ongmani Udichi Club ni ojamarok settlement ongmani yagolo fan Udichi Club na Ossa Mwtai Kaiwi Manglak ni Saklaimung Rwkha haste police Bureau report Chini Khorang স্বর্ণকমল জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে শারদার্ঘ অফার 30th সেপ্টেম্বর থেকে 10th অক্টোবর 2024 সোনা এবং হীরের গয়নার উপর পান দুর্গাপূজোয় আকর্ষণীয় অফার 100% ছাড় হীরের 25% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে মেগা লাকি ড্রতে 30 গ্রাম সোনার গয়নার সাথে প্রতিদিন লাকি ড্রতে 3টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রতিটি কেনাকাটায় সুনিশ্চিত উপহার আর পুরনো গয়নার এক্সচেঞ্জের সুবিধাও আছে টার্মস এন্ড কন্ডিশনস অ্যাপ্লাই